Ni mugura kiri wa bata muno no rakwiri uguo nyarigi ndona ni rohiga riu ti ndire hoiga ni ndohire tene daddy daddy ni ndukite kuna gutire kindu kia bata ta mugura daddy ni mugura kiri wa bata muno no rakwiri uguo nyarigi ndona ni rohiga riu ti ndire hoiga ni ndohire tene daddy Nigwenda kuria uramenyeire ku uguo Netaraga mathukuru ora value ya kindu ngari nyumba torote mugunda uitara ukiongererekaga bei na indo ta ngari ni kugwithagia bei daddy ni na ndiroyo uguo ni undu uhoro ucio ukageciria atia mundu gwitwo Nyarigi ni undu uhoro ucio daddy ni ngoiga atiriri ona ndakora wa ndogore gari ni ngona daddy wa ndogore kija mugunda andu yani mundu no urakora ndibangite kugura mugunda tiwana daddy ni bangite kugura mugunda toiwe ni atia muigwate atia mwena u tondurire ora ndira gukwira ri andu manager migunda ira mithari itaina na ngui na taitoti citari ni Imara Lands Investment Limited ona nikuo ndiragurwo nani kuu wagweta ri kuu niguo twibangite twina mundu gutu mamiguo tuthi tuge na ngundu na no ko nikuo tugaikaraga thutha uhoro tunaga gutikaraga daddy toigaraga tukugura mugunda kwa Imara Lands Limited daddy titokugura titigo uragura ni ndiragura twina mamu wanyu wana uikara ugaikaraga ona tugura irio guku ukaria tondu ndo ayo tuteithia na ndu ona umwe ora kigo ni ndakuri horo za daddy nigana nene tukinyeta ko tuna daddy witu Chako je kujita witu hau ndige weta daddy wa gare kokweli ndukanume rekwa twari undu wa bata u niwe tuiga tiriri yani kana dole tiriri turahiyo kale gudi kuri mugunda kwa Imara Lands Investment daddy titurahiyo kale we ndurahiyo ka ora watigo ora ndukamenya tugithii matika daddy nigada nyene mugunda ri agwatia ke akoni mali kona deke ona na to no bito daddy kora gide kuna ke do bito daddy taida mugatwaro site visit ne kila Imara Lands Investment Limited ko digira ke daddy na mugunda ne bito hau naho Ogo nagira ke daddy ne ko gina ni na basio sari kuna ni desio wa dosio ne ko dasiri kana ne 0717 444 na andike kura kora makoragwo Ruiru Gakindu House second floor room 205 Mashuaga andu your title deed Yeah.